Applaudissez pour la légende Sandom. Écoute. Écoute, nta moi yongerwaho. Écoute-moi. Je suis ici pour nationalité. Tugiye kwakira umunyarwenya witwa Michael Sengazi. Applaudissez pour la comédie internationale Michel Sengazi. Aïe. Ça va, vous allez bien? Abantu batize CPRM muraganira hagati yanyu. Nta kundi tu ngiye gukora mu gifaransa tu birabareba. Sibyo se? Ipu. Oya, ntabwo ngiye gukora mu gifaransa. Of course, as usual, nta kintu na kimwe napanze. No, I'm serious. Nta kintu na kimwe napanze cyo gukora uno munsi. Ubwo turaza kuganira hagati yacu. Sibyo? Ariko njye hari ikintu nabonye man. Abagore baratubesha bro. Sibyo se? Abajama abagore zibatubesha se? Sibatubesha se man. Baratubesha bro. Abantu baravuga, hari abantu baza bakavuga ngo no, ngo bagore, ngo bafite ububabare, ngo abatipe ngo batakumva. Mani how? Ngo no, ngo every month ngo twebwe turajya mu mpuzanyaboro, ngo kandi ngo ni ugiye kubyara ngo birababaza. Nibyo se madame? Nibyo? Iyo ni frappe muratubesha. Twebwe abahungu twe dufite ububabare abakobwa batabasha kumva. Sibyo se bajama? Yo! Cur. Ariko cur. Yo. Ariko tuvuge ibintu tuvuge ibindi. Uriya mugore ibaze nka president mujyanye nk'ahantu ho mu mahanga kugira mukoreshe nk'umuntu usemura ibintu. Abanyarwandakazi cur. No. Cur mu bantu ngo cur. Sha turabahuka. Ariko hari ububabare abakobwa batazi. Sibyo bajama? Twongere dusubire kuri gahunda kubera nta mwanya mwinshi dufite. Sibyo se abajama? Cur. Hari ububabare abakobwa batazi. Cur. Uzi kujya muri toilette cur. Ukajya muri za irinoire za indizi kakaboro tu. Ukavanamwo boro tu. Bo bivana n'umuntu arabavanamwo nyene boro aravanamwo nyene utuboro bo nyene umva mwibyegereza umutima nyene muri izi namwe abajama sibyo harabavanamwo bazuka nyene Kalashnikov n'abavanamwo icyuma bo umwe wese nibye sibyo ukavanamwo boro ugakora gahunda tu unamariza ugasubizamo sibyo cur umaze kurangiza gahunda ugafunga ariko ugasanga ntiwasubijemo boro hakiri kare. Cur. Imashini none igahita ifata kuri boro. Cur. Iboro imaze gufata bro, abajama bose hano bahise bababara. Yala. Cur. Aho kaboro karababaza. Ikibazo suko wazamuye mashini igafata uruhu. No. Ikibazo nuko imaze gufata uruhu bro, ugomba kumanura mashini bro. Kamanura kandi bafashe nutwo hari utwoya tuba tumeze uko nguko. Tuba tumeze uko tuba tumeze uko nguko agira pa gorenye. Abajama Michael wavuye tegereza bro. Tegereza. Amashini anyaremwe abantu mwe. Tugire vuba ejo hari akazi sibyo? Cur? Yon. Ngiye kubabwira kubera atakintu nari napanze na kimwe cya serious nahisemo kubabwira true story ibintu byambayeho sibyo? Cur. Sasa ngewe
nigeze kugira valentine ya mbere yanjye ngiye kubabwiza ukuri valentine yanjye ya mbere yari probleme mane nari ndi muri segondere nabwira umujama hari umujama rero muri segondere muba mwigana sibyo aba yaraduwe ishuri nk'inshuro nk'esheshatu sibyo wa mutipe sibyo aba afite n'amakaye yo kuri amwe ya kera byatare bafite n'amakaye byose abifite ndamubwira ni bro yari umutipe w'umurundi kubera nari ndi Burundi ndamubwira ni jama je mfise umumome sivyo je nshaka umfashe kugira nshonka gift ya Valentine ndamuhiki arambwira ati ya ndabira seti nyare so saropare tine connais pas ndavuga ni navyo nzi aravuga ati c'est très simple tu dois lui donner ivyo bita lingerie fine ivyo rero sivyo bana b'Imana ntabwo nari mbizi lingerie fine ngo ni ibiki narenze ko ari igishinwa kumbe itwa twenda tw'indani tumwe tuba tubonerana ukuntu gasiri twa tu ensemble kaba kabonerana ukuntu hano na hano twa ya murakabona namwe ubu ngubu ndabizi ariko muri icyo kintu ntabwo nari mbizi bro nambwira n'utwo tuntu n'uduki ngo ngwena nkwereke peti ivayo hano turagenda turagerayo anyereka cya kiboro cy'igipupi kiba gifite boro arambwira ngo iriya boro fata kirya kiboro kimushire kumbe jama nawe ntabwo yarabizi yanyeretse twa tuboro tw'utubodi urabona utubodi tw'abakobwa bajyana muri siporo kari akantu k'akabutura n'akantu k'agasutiye ko muri siporo ndavuga nti nako ngako ka Calvin Klein ndavuga nti ni danger ndavuga nako ngako ndagafata ndakajyana ndagaha umukobwa next day turi kwishura umujama arambwira ati c'est bite est-ce que geste gahunda yabaye niba wamuhaye ndamubwira ni gahunda iyihe ngo ya umuhaye turiya tuboro gahunda igomba kuba ni mpita mbwira umukobwa nti alababa naza kukureba mu rugo wambaye ya kado naguhaye arambwira ati bo ntabwo yabivuze umva ni joke yanjye nyikora uko nyishaka umukobwa araza aravuga ati ngwino mu rugo tu ndagerayo bro nagiye nambaye urana bya bijinisi binini bya tari Timbaland nambaye freshere ikintu cy'igisengere cya Jordan nambaye urana na amashapo yaba Tough Gang urana na amashapo sinzi impamvu bayambara bakubise uko nguko ariko twese twarayambaye uko nguko tu nakabanda nakarimo ikubise uko nkayidepoza aho tu meze uko nguko ndagenda muri za nyene za dance nyene meze uko nguko ndasa ndakomanga muri ngira ngo tonton ntabwo ukomanga ugororose bro muri icyo gihe papa araza arambwira ati karibu ndavuga ni yalla ibintu birabaye ndagaswinjinjiri arambwira ati karibu ndagera muri sano bro arambaza ati se ko mbona wambaye ko nguko ndabwira ni nje ni tayari byose biravana ntariba ni mu cyongereza ntaribi please be serious namwe ni ntariba arambwira uri sure yuko uko nguko uri ndi ngende tayari ibintu ngiye gukorera no munsi uraza kubyumva bebe arambwira ati ntariba ajya mu cyumba aragaruka bro yagarutse yambaye imyenda ya siporo man aravuga ngo twagiye rero muri siporo nta kibazo nabandi yalla arambwira ngo twagiye somuye kuri tayari ntari bitugende tu nta kibazo bro nakoze siporo man muri Timbaland iyo ni Valentines yanjye ya mbere man hari abantu bakunze gufata moto hano oya nubwo atazi umufata mugire nkaho muzifata kubera bari muri script sibyo man nje hari ikintu nabonye wa motari man bari very special car bafite ukuntu sibyo barakuganiriza ubyumva utabyumva arakuganira kandi aba ari umuyaga urahenga inyuma bati ngo sibyo sibyo se nawe agakomeza kuganiriza ikindi kibazo bakunze kwambara ya amaskinny jean zazi nizibaba byatari ukabona umutiba ari kugenda agahita zamura akaguru kunguku agahita agira ngo agahita avanamo telefone ari kuvanamo telefone akagira kunguku ubwo muri kugenda sibyo byatari muri kugenda bya umutiba akamara kunguku
wowe ukavuga ati turapfuye ndagaswe ingingiro n'umuti bagiye gutwisha agahita avanamo telefone agahita ayikubitaho muri kasikaro yes ego ngo bemeze wewe ubwoba bwakwishe byatari bro umujama ari gutwara imoto ameze uku nguku ari gutwara namwira ntise bro ko wavanyeho akaboko atwara n'ukuboko kumumeze uku nguku ameze uku nguku namwira sorry umaze imyaka ingaho utwara moto ahita agira I swear to you uvuze yala umaze imyaka ingaho namwira ntinya ko dukora accident ahita musubiza mu giswahili Petit, minajua kazi baba, minajua nyenza kazi bro, minajua kazi. Navuga ni ibaze mu bundi buzima ari uko nguko mutundi tuzi. Other jobs. Uri kugenda umutipe ari gutwara bisi, ari kugenda ari kuvugisha abantu ko ati bro reba umuhanda ngo birati minajua kazi. Tekereza none hari Dogiteri wawe agiye kugusiramura bro. Wowe umeze uku nguku sibyo? Umeze uku nguku umutipe afashe bore yo kugukata ari muri za Ati bro wakwitonze bro ubwo se ubraza petit minafanya nini? Minajua kazi ariko ikintu nkunda hano kandi mu Rwanda ni umuco wacu mu Rwanda n'uwa daje sibyo amashi ku muco wacu hari umuco dusangiye ni Burundi gushinga icumu murabizi se gushinga icumu bro ku bantu batabizi iyo boro yari ya danger bro mbabasobanurira ibaze wowe ufite umujama tu hari kera sibyo umujama wawe numu warrior numuntu nyene w'umusorja ni afande wa kera afite icumu rye kugira umenye ko umugabo ari mu rugo yarafata icumu akarikubita imbere y'urugo ngo agahita ajyamo wowe ukaza ukareba icumu ukavuga ati Chris Easy ari mu rugo nta ribi sibyo ugahita ujya kumureba sasa rero Chris Easy agiye ku rugamba arafashe icumu rye aragiye wowe rero n'umugore wa Chris Easy mufite ukuntu nyine nawe urabyumva nyine mubyumva kimwe sibyo mubyumva kimwe #platini mubyumva kimwe murabyumva namwe sibyo ugahita ujya imbere yo kugera mu rugo ugahita ufata icumu ryawe ukarikubita imbere y'urugo rwa Chris Easy ugahita winjiramo unafanya gahunda pa Chris Easy agataha akabona icumu ryawe riraho ngaho akavuga ati yalla Michael yagezemo yanyinjiriye wallahi ibaze muri ako kanya ntabwo winjiraga mu rugo bro uri kumva ama FS beza byose wowe ugahagarara aho ngaho ati mbo nta kundi tuwari muri gahunda ariko hari abajama bababono akaza akareba icumu avuga ati iri cumu si rya cumu rya Michael niba icumu rya Michael riri hano bisobanura ko Michael atari mu rugo twagiye akaba aragiye mu rugo agahita ashinga icumi wawe kandi hari abantu basa neza abakobwa basa neza mwihamashi abadame n'abakobwa basa neza muri hano mwihamashi kameme ku bakobwa batihaye amashi I respect your honesty muri izi ubundi ni ukwimenya iyo uri mubi nta kundi tubigire dute ntabwo ari njyewe ntabwo ari wowe nta kundi njye nababwiye uno munsi nza kubabwira true story gusa njye ndamaze guteretwa n'umuhungu w'umuzungu bro oye byo kwemera oya nagiye mu Budagi ngiye nyene kubera njye ndabona visa nyene ntabwo meze nkamwe ubwo nagiye mu Budagi sibyo ndagerayo ndi muri gahunda turangiza theater play byose bigenze neza mbona umutipe wije ya bro tiparaza hello Michael hello ubwo turi kubyina ni hello ajya kuvugisha umujama wanje Hervé Kimenyi ananutse nka Clapton ku bantu batabizi kibonke n'umuntu
mbese arananutse ku buryo iyo imvura iguye akagira uku nguku ntabwo imukoraho, aragira ikamuswata, iramuswata ntabwo imugeraho. Tipe aramureba atangira kuvugisha umujama wanjye ku ruhande, ndi kubareba mbona umutipe yari ari kubyina nyine yiburo, uko umutipe amuvugisha nkabona ari muri za navuga ni umutipe ko yahindutse umukobwa byagenze gute. Nyuma umutipe araza kundeba arambwira ati hello Michael, how are you? I'm like I'm good. You know Michael, you are very beautiful. Wani ndagaswengengere none ibintu birakomeye. Namara thank you, you too. Arambwira no Michael, you are very very beautiful. Wani ndagaswengengere. Namara thank you, you too. Aitakomeza you are very beautiful, but also you have a very nice little Tuzanga. Thank you, but I don't play for, I don't score in my own team. I'm sorry, I did. Ndamusobanurira nyine ko I'm not interested. Aragenda. Wa mujama wanje Herve aza kundeba. Arambwira ngo bro nawe baguterese bro, ntinanjye banterese man. Akomeza ambwira ukuntu banterese, nako ukuntu bamuterese arabivuga. Ndatekereza ndavuga nisha. Koko batangiye gutereta Herve ako batereta njyewe. Okay, I'm not gay ariko kameme. Sibyo umuntu uteye nka kibonke niwe batangiye gutereta, ni baterete njyewe. Ntabwo ndi interested but kameme.